butuh tresne. Ulien to tiang jani sing nyidang mengsapa kenyem adi setate merawati mate. Ane jani tiang edot nawang apa kehilu subah ngelaku nangan. Ilu hayu tulungin tiang jani napi keniki tiang sedang jatuh hati. Ngajak adik menggunakan beline. Ane jani tiang subedot nuang ilu. Ulien to tiang jani sing nyidang ngengsapa kenyem adi setate merah